A už je tu, už je tu. Je to on? Mojho srdca šampión? Ale áno, gratulujem. Super. Výstižná kniha Ako prejsť STKčkou. Uplaťte toho, uplaťte hentoho, tam tomu dajte všimne a ten olej nech si nevšimne. To je kniha Jak prejsť kontrolou technickou, no? How to pass a technical control with the car. Normál. Nemá problému. 053 269 je ďalšie číslo. 053 269 053 269 053 269. Toto už začína byť trapné. Ja verím, že to nikto nevidí, že sme si to pripravili. Ďakujeme pekne. Vyhrávaš sadu pivných pohárov a tričko veľkosti XXL. To je akurát moja veľkosť, to máme dohodnuté. Nie, to nemáš. Ďalšie číslo. Nech sa páči 053 811. Také nemajú. 053 811. Gratulujem. Poďme ďalej vyžrebovať najprv. Sada na grilovanie, to je parádna vec. Ďakujem pekne. Ďalšie číslo, nech sa vám páči. OK, gratulujem. Super. Ďadek. A už má božáky. A je to tu. Ela. To je niečo, že ak budeš pod mojim dažníkom, ikom. 05 Slovensko 053 613 053 613 053 613. Máme? Posledná šanca. 053 613. Last chance. 053 613. 3, 2, 1. Krásna stolička od firmy Xanto. 053 237. 053 237. Máme? Máme? Nie. 053 237. Nie, czekaj, nie załamujmy tutaj ludzi, wiesz, bo... Prosím? 053. Jasne. Gratulujem. Ale no iste. Najprv lístok. Kam si dáš stoličku, prosím ťa? Já nevím, jestli tam aspoň na 6 kg. Je dost možný, že to zůstane. Nezůstane, prosím, mám chatku tu, dobre? Ďakujem. Vyťahnuť lístok a do 6 kg sa toho zmestí, že Romčo? Jasne. Dík. Dovidenia. Priatelia, Brusič Vrtákov získava teraz ďalšie číslo. Dík. Priatelia, v tejto chvíli bezdrátové príklepové kladivo. Po polsky neviem. A to nie je wiertarka, to je to...
do panelu, nie? Kladivo. Wiertarka. Wiertarka bez čeho? Bezudarová, tak. Cordless impact drill. Nula 5-3 3 7 4 053 374 Škrko. Ukáž. Otec sedí. Gratulujem. Toto je ono. Môžeš si konečne poriadne zavrtať. Zaňúrať. Priatelia. A toto. Stolík. Moje kolegyne vám na ňom zatancujú. Nie. Veronika, hop, šup, tralala, sadkaj si aspoň. Sadni. Sadni. Dámy, takže ideme na preskačku. Čísla. 0, 5, 3, 7, 9, 2. Tieto dve dámy a stolík získava číslo 053792. Už beží. Tam je. Fakt som zvedavý, ako ma Piatka odnesol ten stolík. Ukáž číslo. Ja ti gratulujem. Super, stolík je tvoj. Uži si v zdraví. Jako to mal Luka zmieści. Viete, čo je blbé? Že tu je aj mojich 11 euro a je mi to na nič. Skončili sme, už nemáme ceny. Ale máme prekvapenie, ktoré príde. Ona to zbiera a je teraz prekvapená. Priatelia, choďte do bufetu a o polnoci príde prekvapenie. Teda ne až tak, ale podobne, hej? Nech sa páči, do bufetu, o polnoci sa opäť spoločne vidíme. Teraz ten, wehikuł czasu! Leki! Tak mijał mi dzień, tylko nocą do klubu puszczem zeszł do rana. Tam królowo blues, to już minęło, to chyba ten luz. Wspaniali ludzie nie powrócą, nie powrócą już. Nie rób zdjęć, filmik, lecz we mnie zostało coś tamtych lat. Mój mały intymny, muzyczny świat. Wolsztyn! Miliony tak. Wolsztyn! Nie Boże, 126 bis! nie poszło nas. Dużo bym dał, by przeżyć to znów. Wehikuł czasu, to byłby Słuchaj, ty masz takie zdjęcia! Reki leci banka! Kwiatek do lufy, wezwie im ktoś. Tylko nocą do klubu puszczem zeszł do rana. Tam królowo blues, to już minęło, ten chyba ten luz. Wspaniali ludzie nie powrócą, nie powrócą już, nie. Będziesz tańcował? Janek, chcemy więcej! Chcemy
Wiem.